Hello, my dear friends. Here is Modest again. This is Online Class 1 channel. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ni gute wahidinga layers. Ubundi iyo tuvuze layers turabizi ko muri AutoCAD cyangwa se ArchiCAD buri gihe tugomba gukorera mu ma layers. Murabona this is door, electrical, plumbing, window, dimensions, reference n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero wenda dushatse gupurintinga inkuta. Niba dushatse gupurintinga inkuta rero dushobora kuza tugahidinga wenda izi windows tuvuge ko ari object. Dushobora kuza tukazihidinga kugira ngo zikure akavuyo muri drawing yacu. Okay. Hano rero mfite two layers. Mfite wall layers then nkagira na doors layer. Ubundi rero niba nshaka guhidinga kimwe muri ibi kugira nyine akavuyo kagabanyuke muri drawing but ntabwo mba mbitaye cyangwa se mbi deletinze, ahubwo ni ukugira ngo bigabanye kugira ngo ku rupapuro hazeho ibintu biri clear bisobanutse nyine kandi biri muri make. Guhidinga amaraya rero tudatinze ndaza hano, murabona hano layer properties. Hano ubaze 1 2 3 urabona hano handitse freeze. Ndaza mbakande then nze kuri ya layer nshaka guhidinga. Can hide this one, iriya y'inzugi n'amadirishya murabona ko ihise igenda, but turabizi ko akenshi inzugi zigendana n'amadirishya kandi zikongera zikagendana na floor plan. Floor plan itariho inzugi ntabwo iba isobanutse, ahubwo twe tugomba kumenya ngo turahidinga iki. Ushobora guhidinga object like beds, toilets, mesh, wenda udutebe, ameza ukabihidinga nyine. Ariko hano murabona duhidinze inzugi, murabona ko byaba bidasobanutse. Iyo ushaka kugarura layer rero wahidinze wenda wamaze kwerekana ibya mbere wapurintinze uhita wongera ukagira ute ukayigarura. Kuyigarura rero ni gute? Turaza dukirika hano muri current layer then ndahakiritse, nimara kuhakirika ubundi layer iri hidden iba yahinduye ibara hano hagati, ubaze 1 2 3 this second one iba yahinduye ibara yabaye bleu ciel muri AutoCAD ya 21. Iyo twongeye kwakirika rero kuri iyi bleu ciel kano kantu kameze nk'ururabo layer ihita igira ute itayongera kugaruka. Kamubibona murabona layer yagarutse. Hano muri AutoCAD rero dukora ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora gukora hano, nshobora gushyiramo wenda salon then dining, hano nkashyiramo toilets and bathtub, hano nkashyiramo ibitanda then placard n'ibindi bitandukanye. Izo object rero nshobora kuzahidinga nyuze muri iyi nzira tumaze kuvuga hariya. Okay. Ndatekereza ko wenda hari ababizi but hari n'abatabizi. Ku batabizi rero ndakeka hari ikiyongeye ku byo bari basanzwe bazi. Thank you for watching. Kandi mbashimiye uburyo mukomeje gukora subscribe. N'abatarayikora wenda muze kuyikora. See you again. Okay.